Ebeye nna kakra ne ewo na ma abe fontentan fidie ni so a obehunu adwadefo ma a wo nyina esu eto nsa frempenifo se wombrem na nnuro a ye krade ba o man de gu ye ndoba ya hodo so se wadua e wo fom na wodi gu so ma no aso anase yate awie na ye di gu so ama no abre se ebeye anka mpenifo mbrem ne ye mbra ne nyina ma ebi mma o man mu biumisan se eno ka ho bi na yade ahodo no ama ne homene so e wo o man mu a eje akra edifri atiasefo asasi so na eno ena Dr. Obaahemaa Foster the walking pharmacopoeia guda enya hoya ewo fonton from dwumedie so aba be kyerɛkyerɛ ekwan ahodo a wanka sampo waduane a wadua wo mfikyire no obetumi akra no yie na abre ekwan paso me be kyerɛ oniema a yɛyɛ ne natural sa niema a me ba be kyerɛ ne ebi yɛ 400 BC ne nananom enana omode hye kokko omode hye paya eti meka climacteric ayino fruit no I was say me sa kyerɛw non climacteric fruit non climacteric fruit no ebi yɛ te sɛ yenya berry ada sɛ strawberry raspberry blueberry ni nyina non climacteric fruit because oti ase de tie sa na tie odi hyi emre hardcore akutuo ka ho kokotako lemon ka ho okay onyina non climacteric fruit and the ka ho asem ye normal climacteric fruit what ne to ho a obebre te say brofre kwadu bode amango ene tomatoes omunyina ne de kaba ide awo omu ha eti sadia mabubo so nyina no nim omu nyina tumi ma ade bre natural ofa body anata ofa kwadu a ade a opese o ma ebre no sewa tizi kutukum anata paper bag mi se okay na se eye apple abre apple so ye de apple obetumi de aye obetumi de kwadu aye okay obetumi de brofre abre ni nyina de abre o aye obetumi de paya abre ni nyina sa climacteric fruit no ade omo ye no because also they emit natural plant hormone be your friend ethylene. Hormones the plants is obi. I see. It is in here. To say me fan say body say body upon a dose nja o ya na foforo ba. Body o. Me pese body we ebre a. Unim. Anu tina me de rice emo natural way ya ma body ebre. Emo. Ni senti o mo ho no mo a. Body no ube dipu into emo no. Okay. Na wakata so. Se botomu ana se paper bag mo. Chicha no den. Kama. Ma ho less than 1 week. Ube kokko ina body na ebre. No chemicals needed. Organic you know. Ni senti rice no ho no. Emu ya ye friend rice ya ho. On say extrapo ethylene no. Ya make say a plant hormone for rappling no. Extrapo no. And a trap no so anya say no kwa o say esa posto environment we friend macro climate. Okay. Just a conducive ma ade say be brain no o say sa ethylene no. Omo ma empue na esewudin. Come Enti by so do we no emma body na kasa so e sha say ebre a ono so exhibit ono so yi sa natural ethylene ni bi. Enti na they have abundance of this ethylene. This is here no. Na a convert start na woman very fast into sugar. Yeah, that's the part. Na just say oma ye dwadifo no options be brave say obetimi aye no pro bia. Dabi. Akabi anim. Yeah, that's the part. Banchi ye ma ade ebre natural. Yeah, e di. Ohia say ube use chemical bia banchi. Aka cassava. What you say? What is that? Debbie. Osaka banchi we no. Banchi no enye ni nyina na ema kokko na bebre. Okay. Na de here. Wa woni ti na epo na wa no. Tumi wo mu. Pa. Eti ubetwa ha se kakra. Na epo no esa so. I see. Mu se ahoma bi sa inside ho. Omo say banchi bi na ya to so no. We apostle banchi ya papa no. Enu ni na banchi ade ya banchi keke.